Yago, my boy. Ikibazo cya Yago. Primus into a life. Primus. Ibaruwa ngufi ifunguye Rwanda nkunda nkunzi na kwanga ahubwo munzi agatsiko kabashatse kunyica mu myaka 4 ishize nataka ariko nawanyumvise n'umwe umutima wanjye urabaye cyane ariko Rwanda numamagara nzitaba data yagukoreye mama arakubyarira welcome please Uganda mu nyakire. Ese barosi ko mu gihe cyitwa National Treasure and Market afite ikoresha cy'ama electronic mu original amatelefoni amasaha amakompiyuta ndetse n'amashanete kandi dufite n'amafoto indwara zitandura ariyo kw'amaraso umwingo umwijima diabete igifu paraze kanseri indwara z'uruhu umugongo indwara z'amagufwa imitsi ibihaha ibyuma byo mu nda kuba mama prostate kurangiza vuba kandi dufite n'amafumbire y'ubuhinzi mwatugana mukatwandikira kuri WhatsApp. Yago ubundi ni muntu ki yavutse gute yakuze gute? Yago yavutse tariki 10 Kamena mu kwezi kwa 1994 avukira muri Uganda ariko yakuriye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare murenge wa Tabagwe mu karere ka Tabagwe mu kaje kazwi nk'Tanzania. Se umugera yitwa Muhana Mirindi Ozia Francis nyina yitwa Mukandanga Juliana akaba ari bucura mu bana 10 abahungu 8 ndetse n'abakobwa 2 avuka yiswe n'ababyeyi be Nyarwaya Innocent. Iwafashe ikiganza unjana ona kwijana undi ndibisitaza nyuma aza kwitsa Yago ndetse nyuma yaje kongeraho Pondati. 2023 yatangiye amashuri abanza muri groupe scolaire ya Tabagwe akaba yaratangiye afite imyaka 9 akaba yarakuze afite impano nyinshi yakundaga umupira w'amaguru akunda no kuririmba asubiramo indirimbo zanze muri Uganda aho yakundaga nyakwigendera Etienne Wizo kandi yakundaga no kubyina yize ari umuhanga cyane kuva mu wa mbere kugeza mu wa 6 yabaga uwa mbere kandi ntawe ibihembo byinshi bitandukanye yakeshaga kuba umuhanga. Mu mwaka wa 2008 yatsinze ikizamini cya leta cy'amashuri abanza nuko Nyarwaya Innocent ahita atangira amashuri yisumbuye avuye Nyagatare yerekeza kujya kwiga muri scolaire Tonde muri Rwamagana. Iki kigo yari yaragisabye aragihabwa. Yago yakomeje gutsinda neza yoherejwe kujya kwiga kuri Saint Aloys i Rwamagana aho yize mu ishami ry'amateka n'ubukungu n'ubumenyi bw'isi hege. Akigera muri icyo kigo niho impano ye y'ubunyamakuru yatangiriye kumenyekana. Akigerayo mu mwaka wa 2009 yahise yinjira muri Media Club yaho. That's all big energy. Shout out to the baddest phrase. Shout out to Yago, my boy. Yeah, man, big energy. Shout out to everybody on the song. If you want to know my favorite song, Enough to Plenty, this is it. I swear to God. gusa icyo gihe yanaririmbaga yajyaga anasohoka akajya kureba amakuru y'ibyamamare aho yahabwa n'amawikende. Yiga mu mwaka wa 5 yahawe ibihembo 3 nk'umunyamakuru mwiza mu kigo. Yarakomeje arigaragaza iyo Media Club aza no kwigirwa umuyobozi wayo. Muri 2015 yashoje amashuri yisumbuye yakoze umwuga wo gucuruza mitiyu za Airtel. Muri 2013 Yago yaje Kigali azi yuko agiye kwiga muri Mount Kenya. Yabivuyemo yerekeza kuri Budish TV akora amakuru y'imyidagaduro mu kiganiro Ndasuhuza. 2019 akora kuri TV10 yanditse ibaruwa yo gusezera kuri TV10 yacyambye kwa 2020 nibwo yagiye gukora kuri Yago TV show ndetse kwezi kwa 2021 nibwo channel ye yavuyeho 15 kwa 2022 igarukaho 10 kwezi kwa 2022 nibwo uwitwa Nyarwaya
yinjiye mu muziki byeruye, asohoye indirimbo yise Suwejo. Nyuma gato yahise ashyira album hasi Suwejo y'indirimbo yitwa Rata, Swingi, Umuhoza, Yahwe, Original, True Love n'izindi nyinshi. Tariki 9 z'ukwezi kwa 8/2024 ashyira hanze indirimbo yise Ibyo Birabareba. Tariki 28 z'ukwezi kwa 8/2024 ashyanze ibaruwa ifunguye ngufi: Rwanda nkunda nkunze nakwanga, ahubwo munze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka 4 ishize, nataka ariko ntawanyumvise n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda numamagara nzitaba, data yagukoreye mama arakubyarira, welcome to me to please, u Rwanda munyakire. Iyo wafashe ikiganza unjyana aho nakwijyana, undi ndibisitaza wisishaza. Iyo wafashe ikiganza unjyana aho nakwijyana, unkoresha ibitangaza wisishaza. Mama Doris sigeze rikoza nimbari ngo munde morera yo madorari, umutipe wo mu cyaro cya Kabagweye. Papa Doris sigeze rikoza nimbari ngo munde morera yo madorari, onanana kuko umugambi w'Imana. Yago ni umuntu uzi kubana, Yago ni umuntu ugira urukundo, Yago ni umuntu usabana, kuko hari abantu benshi ajya ahindura ubuzima. Isa n'ubwo yaguriye inka amukoreshereza ubukwe, amushingira akabari ndetse na smart car yafashije, n'ubwo telefone ndetse na wa munyonzi bafite ingorofani bahaye moto, ndetse n'abagabo ba Paul ndetse na Paul yahinduye ubuzima. Yago ndetse na wa munyonzi yahinduye ubuzima mu mama. Yago ni umuntu mugari, ndetse na wa muntu wo mu Makabeza wacuzaga agataro, ubu ngubu usigaye ufite depo y'amakara. Yago ni umuntu w'urukundo. Yago niwe muntu wa mbere kuri iki gihe ukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Yago afite umutima mugari, nagira akantu ka munyangire nk'abandi banyamakuru bose.